Karo rada alum sik lomboke. Oke. Delok lur. Jangan beninge lur. Yo lur. Seger lur. Nah, enak kan segala. Lur, Bulik saiki arepe masak jangan bening karo oseng-oseng tempe ala Bulik lur. Ih, heeh. Lawuhe dadar jagung karo sambel. Wih. Saiki Bulik arep masak eseng-esenge sik lur, Ya, Beli. eseng tempe. Heeh. Bumbune enek lombok keriting, lombok cilik, laos, terasi, bawang merah, bawang putih, miri lur. Ya, Beli. Iki langsung dulek lur, dikasih garam dikit. Oke, Beli. Bumbune wis halus lur. Iya, Beli. Marek iki wis halus terganti ngirisi tempe. Oke. Lur, nah arepe bikin eseng-eseng tempe, beli sekarang dimasak besok lur. Heeh, Beli. Tapi jangan masuk kulkas, dibiarin di luar aja. Biar nanti biar corone nganu ben mateng atos. Ben padet ya. Ben padet, lek dieseng-eseng kok gak ambiar. Oke, Beli. Ngirisannya kayak gini lur tempene. Ya gak usah terlalu tipis nanti ndak ajur. Agak panjang-panjang berarti ya. Agak panjang, agak tebal dikit. Boleh. Bumbune oseng-oseng digoreng sik lur. Ya, Beli. Iki lama nggak, Beli? Ya pokoknya sampai harum dong. Oh, sampai harum. Kalau harum kan mesti wis mateng. Ya, Beli. Iki bumbune wis harum lur. Ya, Beli. Terus bawang iris, brambang iris, godhong brambang dimasuk nih. Ya. Bawang pre sama bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Iki wis harum lur. Ya, Beli. Tempene masuk. Ini nggak dikasih air tuh, Beli. Engko sik beneng anu sik nduk bene apa rodok mateng sik men lemes. Oke. Ini sudah rata lur tempenya, tambahin air. Oke. Agak banyak ya airnya, Beli ya. Oh, dikurang ditambahi. Oke. Penyedap micin masuk. Ya, Beli. Biar tambah sedap. Nah, ini airnya segini lor. Banyak, Beli ya. Banyak sampai tenggelam tempenya. Ya, Beli. Kerendam ini. Lah iki kok sampai saat biar tanek matengnya. Oh. Asat kering apa nyemek, Beli? Nyemak, nyemak. Oh, nyemek. Oke. Sampai saat nyemak ngono, Nduk. Oke. Jadi ini dibiarin dulu ya. Heeh. Lah nyemek kayak gini lah lor. Iya, Beli. Sekarang masukin lombok hijau gede, lombok hijau abang. Lombok hijau sama lombok merah besar. Lombok besar. Ini gini. Ini berarti sebentar kok, Beli ya. Heeh. Men karo rada alum sik lomboke. Oke. Wis mateng oseng-osenge tempe. Ya, Beli. Jan lezat kok niki. Ih. Pintas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, jangane bening, sayure poceh sama kacang panjang lho. Iya, Beli. Karo capar dele. Oke. Irisi ngene lur, dadekne loro ae. Oke, Beli.
brambang karo bawang dilebokne sik lho, sekarang jangan bening. Oke, Beli. Wis ben ngenteni umuk sik. Oke. Wis umuk lor. Ya, Beli. Ini kacangnya panjang dilebokne. Oke. Sayure, kocek, capat gelene. Ya, Beli. Kabeh lah ya. Oke. Dimasukin gula, penyedap, micin, Oke, Beli. garam. Oke. Umuk Ya, Beli. dilebokne kemangi lor. Mau campur kemangi? Heeh, ben sedap. Oke, Beli. Sayur beningnya wis mateng, dientas. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bumbune dadar jagung. Ya, Beli. Nek tumbar, lombok cilik, lombok keriting, bawang putih, bawang merah. Oke. Sekarang dikasih garam. Oke. Wis dulet. Iki bumbune wis halus. Ya, Beli. Saiki jopone jagungnya dimasukne separuh dulet, separuh enggak. Oh, gitu. Heeh, ben anu kok. Ben anu, ben Cepus-cepuse. enak cepus-cepuse. Oke, Beli. Ini jagungnya wis lembut. Ayo enggak terlalu lembut banget iki. Kurang lebih ini lah ya. Kurang pengen iki. Heeh. Terus iki diwarnai sing iki sing Sing gak butuh. julek mau. Dadar jagungnya dikasih terigu. Oke, Beli. Sak mono sik ae. Kasih penyedap, micin. Kasih gula. Kalau kepingin manis gulanya agak banyak. Oh, Kalau enggak ya sedikit ae. selera lah ya. Nah, wis gini. Kasih iki bawang pre. Ya, Beli. Terus dikasih air lor. Sak cukupe. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit sih. Kayak ngene iki lho lor dadar jagung iki. Adonane ya. Adonane iki sini iki ya ora cuweme ora khas ngene iki. Jagungnya digoreng. Oke, Beli. Dadar jagungnya wis mateng. Oke, Beli. Wih, warnanya. Lombok sambal digoreng. Oke. Iki sambelnya dikai uyah lur. Oke, Beli. Terus dikai penyedap. Micin. Oke. Lur, le masak buklik, sayur bening utawa jangan bening, oseng-oseng tempe, wis mari lur, wis rampung lur. Saiki saate babi karo bulik makan lur. Wes. Dadar jagungnya lho, Ge. Ya wis pokoke iki nang kene. Komplit lah pokoknya. Komplit iki. Iya. Nah, iki lur.
Eseng-eseng tempe lur. Oh, enak. Jan mantep lur. Bumbune iki lur ketok lur ya. Heeh terus be. Sambel ya, Be. Iya, wajib kuwi Buli sambel iki. Iya. Oke, Be, sayur ya. Ora wis aja kakek. Nah, penting Itu. sayur. Itu. Itu sithik ngono. Nah, Tempe. Enak apa ya, Be? Lali. dadar jagung. Jagung. Tempe. Kebiasaan tempe, Lur. Tempe, Lur. Lur, Be. Iki lur. Pakai Porsine babe lur. Sik ndelok sik. Iki lur delokan lur. Jangan beninge lur. Heeh. Saweger iki lur. Mantep iki. Ketok mantep. Wis lur ya. Yo, Tapi monggo. tak madang lur. Monggo. Ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, jangan beninge. Iya lur. Saweger lur. Heeh. Wih, tenan iki. Jangan beninge, saweger kek. Cocok semua iki lur. Heeh. Iya tenan lur. Tenan pas. Cocok lur. Ya lur, lanjut ya lur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur, maam, Lur. Bareng babi karo Bu Lik. Oke. Enak, Nun. Top lur iki lur. Heeh. Cuacane panas, Heeh. jangane bening. Ih, seger banget lur. Kok bergedel lur. Ingine nambah terus iki bergedel lur. Nambah, Be. Wah, Nambah, Bem. cocok tenan lur. Asang-asangnya nambah. Kok beli, kok tak nambah sik tak babe. Heeh. Taman tambah beli Heeh. dadar jagungnya. Ya. Wis pokoke. Ya ada duanya lur. Heeh. Iya. Tambah, Lur. Enak kan bergedel. Kabeh enak, Lur. Enake piye, Be? Beh tenan buli, enake Enake gonggur. Alhamdulillah lur, le madang babe karo buli wis wareg ya seweger tenan iki lur. Heeh. Babe karo buli tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar, lancar lan berkah rezekine lur. Amin. Oke ya lur ya. Wassalam lur. Matur nuwun.